ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan postemi A bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakambanya kol hakini ke number harum. Member Secretary jangka Meghalaya State Pollution Control Board uba GH Chairman Hagajing ekran bat kabate CTV ulaya tu uba yakane kesnak trekam jang sarkar latmu ban kangkerdep no namar babaro ki pollution clearance menta ki layai lengba ka online bat ka sarkar kala sedang ban penkrek syat yakane ulaya tu ruba ka office kala yok pediang ya ki babun ki jing ujor na ki ba ki balawan lek test ya ki kali namar ba ondala poisha sor Guwahati ka sarkar Assam Kampediang Satya ya ka clearance certificate na ka daw ba kamju pau online haba ki wat. Shushu ulaya tu ba ka board kala ap menta satang ya ka por ba ka tenat transport kan sedang no ya ka technology ka batamai ka bala tip kum ka automobile testing center bantau ya ka jing penmi trem jongki kali. Kuman pensai kandiat ka average hi long ba nyepusan hadu prapeo tandai dan ki por lai spa arpeo handai on average ki po nyepusan prapeo mtare kata ka kantu biki scooty ki sumo kabamut ki two wheelers ki light LMV but ki medium kita ngisi yo sisi kadar kat kom balong himenta ngisim ya ki kali ki bededa ka petrol ngisim sispa arpeo ya ki diesel ngisim sispa sanpeo but ya ki scooty ngisim hakador ripeo tengka kabai ki thawi lamba ki emission ki dan bonje ki bemi tekidan ki parameters jangi hadu saw santali ki parameters ka song hakita ki parameters peki sapek ladagi exit ki ta limit ki yo digi red nama kamun umuno batheu yo clearance kinu ri batheu lada kabiang ki yo green clearance lada kabiang ki yo red certificate kamu pimla ban pen ki longa kam trekam ko to system jongpi ko kuna namar bangi claim implement ya ka motor vehicle act tengi su check bai tang ya ka help jong ko to ka kali ya kata ka kuna ka ngi chupet ni bai kani kalong ko status kumta kani kumta ka kuna kambe na ka ling jong ban la ya kani kita ni ki khap bangi la ba ki kali ki bawan test nama bon ki bir bawan test ki mut bai sem bala test kin yo bai ka babiang hantai dan ki por kali ki ba let's say ki bala kham slam ki mambiang ka maintenance ki la cross ya to anda kila cross ngimla ban ai certificate lene ka health certificate ngi apa ada sick certificate lene ka ba kamlang fit kin ban yai long ta bon sin ngi chai ai bet chi maximum system 6 months and then renewable again another 6 months to on average le ngila ai ban ai ka mot system antrai berbuar ngi ai tu banai em ko tu dan lagi jong ki scientific parameters kata bai fit ke jing tho iton test kebetulan ada saw sanjek em ko jingwan test he kalau ni nama ngi dala de he ngi nama ngi no kumju hi ngim da phaki ra ban lai test la dangim sabat kat na anda ka jing check la ne ka jing monitor ka perking bahar strict bahar ki biru gwan test hi la ramdan ka jing checking kinong test ki duna sisi ma phili i kelas dang jing checking jong ki police ni ki transport cham surak ka mo sene ki no wan ka le bon la tar ko ki jiwan tes ke long ki khamduna hai ngam ma ki khilamban han ki khamduna hai mala dangi i pedi kum gitu kili hasrok ngimdan ya ga authority bangin check leni banyu mar ka to ga dai be ja po motor vehicle act tengi ngimdan authority po motor ka les kan den po transport department mar ka ni ka bangi tes mentaru ha ga jingisya kan dai ga mandit jongi ngidang le adu menta handai dangsen kalawan ka development leni ka jing teknologi thamai kin sabo e kin ka ETS ka automobile testing center nama ya ka balong ya mentai ni yo complain ki babon phano pai ba ke bala de bantes na ni hende andala pois Guwahati kimpideng ye gitu ke certificate kimpideng hakor kom bagi ong ba ye kini certificate ngimlap online nama barabor mentak lodan gini ki car info ki pariwais ada glance kin payo kin su upload you to mobile number atau vehicle registration number jam filamin paulo bro kibat la paul ki insurance kini kita bro kai hendrain namar ba ngingim do ni kata facilities ban upload online kam ju pau kata ka
pollution clearance certificates. Kata kada ke jengge. Tentang ke government hapo Meghalaya kidang sedang persiang ban le kata. Ta ka jing nisngu nama kamde hapo department jungi hante ka jing tip kolom bangiyo kila ya chakmat ban muslim shu kila penja jagani kila dan ki vendors bat ki register vendors yang ki kin sedang ban le kan ni. Ta ngiru nak kalian ka office jang ni na po scientific branch kila yo ya ka feedback ba lat Martin sedang hikin sistem thamai ki jongi dukin no nama balai ngim ton kata facilities ban upload online ta baro kata ka ba ngilale ngalong ngisirap tingi onda la sedang ni ka sistem tingi long no ke batas ke doni hang ni hendak ki doni ki register raport transport PJI spot sajan petrol pom PE gitu ki kinja kios leni ki outlet bapan i pollution testing gitu ki doni ta ngatarai bate hang jingi ki kampun bawan sini hadong ta em ke jaka khap nia ba nak ta dau dang chen ngila dep tho saka sarkar Meghalaya tingila request ban ai jaka yangi hapo New Shillong la dang ngila ban yo yang jaka hapo New Shillong le si bun kita sinang la ban le marang ni pi khap nia ba ka office tu khim ba gi jaka ki staff quarter room don ta ngila dep request ke state government ban alot yangi hapo New Shillong ladang ngila ban yo apo ni silong la sedang bun ki kam le ni ki activities ki bangan nang la ka large scale em mla chu nama ka jing juna staff ki bun bala song thai em teman ta ngila prasang ban recruit thamai ta hanre dang sa kut ha ka roster na kamilenti hapo alai tio kala clear tang ka daw ki staff ki nang duna ta ka service ru kalang duna Tale saya andang ilayo biang full strength staff kandang man biang kuto kabangi lem suaro. Ngan happen confirm na po file handang ila dep to arlaisin reminder ru. So some member secretary New Shillong Township ngila dep to. Keliha ngam dan kita sia. Nama hadu menta jaka rum tan hi, ibuan rum tan hi tengam tip sia gitu.